Beto twal lutua ameti an akil botu lakangea man maotime ki la wor meniandwe Pierre Rio via bero medwe mabungwen ma aliverio ki Pierre Rio via pitch enini batch me actually province enono chan me kudi ikar ma liech ongole yo ki idima maromo kilomita achiel kinuchu man bene kaka mano bas mema kome en ko bino ye chan chochoke man en kabera cheli chiwan wange mabe ni liech polkar lubu yone en achiel enoni chatamni en yo ga achiel en gen gi lugo kere chi kigum mabe lutien kwan ka achiel kilo fwenyegi maono gen go tim meneno man neno piny visit Entebbe kikaber muken mapapat man gang kwan me Favor of God primary school dong kigum mabe gum pala chwech tomo uberu peke awano man ento awano mananak uberu tie tutwale bot deputy head teacher me gang kwan man kachel ki man driver maono entie ki kadwoyo mutaka chawa enuni dong gen maraya man madong uporo ikomgi ena ye ukelo awano mengolo wang kidong moko mapat ikomgi ka kenyo lutieno bene matetieno nyige moko manok gen guno lutieno wano moko maperacho twal joma gitiga wano kichwalo gi I ot lacho dong machala choli province batch watien ke kidikuni onopeno futie udong kakama enono ye chan guri maromo kilomita chiel kinuchu me oi trading center medima kiguma be kiyele mapat omio kutiane dong kitute kikwanyo batch kobiri bacholi province tie I police station matie idima man ena ye gien maotime kiwa tiano la warni ento kigum pala chwech mi omo ma wan warwenyo peke man obedo mekej kom ento polkara chatan yechuloyo anapugu an la dit ben anatie media officer me Acholi province afoyo